Dumi, mabali namin. Ay, saan napintas to'y ending ko Saan mataga mo ta agapat agasawa katag sinadang. Ay, maliwak to'y ending to istorya. Ay, masakit ba't na ito matakon? Paginanag man pa ida. Ay na, kasi kayo mata-mata. Nabanog kayo man Isa paginanaan kayo malangan. Sige ilad. Madamdaman tumanan ti panagmalagat siya na kayo amata. Urayag malmalam kayo nito. Naumagon, Chairman! Naumagon! Nikit, ibagampay ano anyat pakaumaam, sakbay nga agdungaw ka. Tamangan no may dungaw mon, kat di mo ton maibaga. Kuha nga, Ming. Di, kuha, Chairman. Anya akwa, kuha. Ala ibaga mo no anya rita akwa. Nilakay ko. Napanagbanan. Okay. Inan ano nakamanan nila kay ma. Linayat-layatan nagitibunan. Kunaklano tagbatan na kun idilinayatan na. Ngam kwa. Ngam. Ay, apaya. Ngam. Idikwan. 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 Ay, apaya. Idikwan. Anya tinaramid na. Napadatan na high blood. Anya. Idikwan. Anya tapasamak. Day. Piwisan. Kat. Naimbag ano di napakarwan. Nagpiwis laeng. Wan. Anyan. Apuan yan. Ayun na yan. Di ka unay agdungdung no kasta nga agis istorya ka. Taamangan no agdindung dito yan. Ay. Makadungdung kayo mataya, Chairman. Mailuyo sak no kasta. Narabaw nga mintidudung awak. Ay, sorry Chairman. Sige, saan ako nga agdungaw? Total, saan pa'y matanatay nila kay ko? Ibagag tulan no mauluyan nun Ay, anyan. Amangan no abutin tati Christmas dito yan. Adi pa'y nalpas ti istorya. Anyat nagan mo itayin? Sak di Kristeta. Kikay ti Birngas ko kinilakay ko. Kat, nilakay mo nga'y anyat nagan na. Saryo mat ti Birngas na. Si Saryo Badang no may isurat. Ay, makakatawa. Apay binadang da. Ay, isumot la. Linayat-layatan na ka ako na mitibuneng ta badang ti apelyido da. Impagtasa na badang ting layat-layat na. Awan mat ngamin Badang me. Malala. Gusto pala day ta at chismis. Ti problemam ti kayat ko amamuan. Sige. Ituloy mo ta istorya mitay, Badang. Kikay, Chairman. Siyak ni Kikay. Wine. Kikay kagaya mitay. Sige. Ituloy mo ta istorya may papanken Badang. Tapno amok mo ti ibagak nga aramidam.
Ay, di la maumuumamot nga agap-apa daga dyan nga agasawa. Huwag nga rod. Awan lakit agtartaray ni Kikay nga agkamkamang iji barangay hul. Anyaman tinagapaan dan. Kapula ka no iti bulbulong Bulbulaw. Uy. Bulong parya ka no ti kayat ka no ni Saryo amay sagpaw ijay pinablad na abalataw apang rabyenda. Timot kahit ni Kikay kat bulong ti marunggay. Anya? Napait ti kayat ni Saryo badang. Idindot napaseng met ti kayat ni Kikay. Dayjay lang. Weng kanu. Idi damaw. Nagrikyaran da kanu ti maipapan iti vitamina a maited dagijay abulbulong. Kat, edi kwan. Nagangayan na. Ginudwada kanu di pinablad na malatong. Kasta. Hindi. Nagsiluto dan iti kayat da apang rabyan. Nya paingay. Nagsisagpaw dan iti kayat da asagpaw Karaman di karni asagpaw ginudwada. Ngem kaskas di. Ang nagrikyar da kanumanen idi nakapangrabida. Manay. Kat, anyaman tinagrekyaran dan ngay. Nagpinatudon da kanu nga ginaw kadagijay nangananda. Na. Karaman dagijay naramat da naglutaw. Anyan dayta. Impakita dalat kinasadot da. Gusto ka. Bakit? Masadot da nga aginaw. Ngem nagagirda amangan ken agapa. Adak manen kagawad. Naimbag nga burasyaw. Di kay kumamauma kanyak. Apay ko maama-uma kami ngay. No, anda umay dito barangay office. Oh, anya ti may paimi ka na kayo manang Kikay. Paiswag ka talaga. Kaya niya, Makisina akon kinisaryo. Nauma akon. Agpaarami da kumay iti kasuratan. Apirmaan nyo. Kas pamanagnag ang sina kamain. mo di Saan niya mabalin nga ramidan ti kasta? Tapay ngay. Hindi kay kadimasyan kanyak kagawad. Ita man tiniwat kaw. Inikot mo sa face mask mo. Piniwas na ko nila kay ko kagawad. Kasi na kumamata. Ay, ako misis. Pag-aasiyo, natulungan na ka mag-isina kila kay ko. Kakaasyan na ka. Yan saan sa mabalin ti ibagbagam nga ramidan may. Apay ngay kagawad. Biyang mila ang timang bagbaga. Wano mang palagip ka na kayo nga kasawa. Saan mi nga ayunan ti panagsina yung ako nam. Tano mabalin, kaya't mi maurnos kayo. Agkin naawatan kayo. Awanin tinamnama itinita panagkinaawatan ngay bagbagam kagawad. Ang mise. Talagang agsina kami. Nangarod ti aramida nyo kas opisyal ti barangay. Agbalin kami lamang bagbaga kanawada. Saan mi mabalin nga ayunan ti kaya't da panagsina. Wen ngam kasano no kakaasilatan ni Kikay ti pampamayan nila kay na, baybayan nyo nga raw. Saan bagbagaan mi nila kay na. Ket no talaga saan ngayon ka nila kay na akabkabilan. At akin ni Kikay no idarom na ti mismong asawa na. Ay, kaasimat ni Kikay no saksaktan latan ti asawa na. Ti question dita. Anya ti rason napayakab kabilan na. Wen, anya nga agpaiso ti gapo na. Dahita ti san mi pangam mo. Tanimot laki kay ti umayag reklamo. Isa sinuratan mi idang agpadpada. Agparang da iti barangay office. Amuan mi ti problema da. Wen taamangan mat no nimot laki kay ti ayan ti question. Nang rona ket amu tayo mat ti kinalaing ni Kikay sumao. Isa anas ka na maamuan mi met ti biyang ni Saryaw.
Kasta ti rumbeng. Mediator kayo laeng. Saan kat ada kayo timang pasingked iti panagsinada nga uray pay no kasta ti kayat da? Mayat ah. Oh, anya ti mayat? Kabaalam, ti agbalin na counselor. Nalain ka magbaga. Di ka man dom. Ay, inakatagidasaran tamangantan. Mapaanak ka dya balay daki kay Rosa. Anyat gagaran nyo ijay nanang. Adala mapan ko damagan kampay ide. Pambarak man namang paliw kadakwada nga agasawa. Masikuran kayon sakit di kadakwad akas kanya ka nanang. Ay talaga. Amok ti mapaspasama kaya barangay hall. Di kanayon nga ipapanikikay nga agkamkamang ka nagpulpulong. E din to tauray na minsan. Saan kanumot anapan nagreklamo ni Sario kontra ka ni bakit na? Wan nga raw. Kaya ta sa wanday ta, may sa timang mangagda ti reklamo na. Nilaki kay. Wan. Kat gapo iti dayta, ti amu ni kikay, kat bida akanayawn. Kasta talaga. Tiyan muna, patsyanda amin nga ibaganan. Ngam, saan akasta dagiti opisyal ti barangay Rosa? Nila unay tatang mao. Talaga addan samat na kay schedule a panagsango da iti barangay hall. Wan, naka-schedule da ka na inton alas 2 inton malam ti Sabadaw. Nakasarami na tawa kan rin daw ta. Nasapak sakit di unay Amangan no sa handa pa'y nakarieng. Katurog da pa'y nga ta. Na. Asog ni Kikay da yamang mga ko Anya nga tataramidan ta. Kasta kiti. Di ka lang mapmap na. Ha? Ay, di kayat mo. Sus Mariusep. Salbag, anya da yan ang ikon. Ay, sus, saan ka na mapmap ni Kikay? Ay, pumalawak pa lang dito. Ay, salbag ay habaw. Mawanla di mang mangagay. Apay nga, akas titin ang ngagwa ko na ni Sariaw. Saan ka nung mapmap ni Kikay? Ay, pakawanan nag-apo Diyos. Nganyala di tanti ng nangag ko. Apay Gumatangak man iti asukar, banay. Sanga kilo ka di manang Rosa? Wanan, ang mga no maibusanak tumanan kat jak unay masango ti agudong. Ay, wan mabit lang Sige. Oh, at to yung tigat-gatangan manang. Ay, naibagta nakita ka dito, Rosa. Nay, nagapon nyo nanang. Di taman ayan da Kikay. Nakarikap da pa'y mo. Nalaw daw dan sa akot na bumangbangaw. Anya? Alas 8 na ti agsapa. Nakaturog na pa'y lang. Nakaringdan. Saan dan sa pa'y bumangaw. Nay, kasano nga muyo nakariingdan ngam sanda pa'y abimangon. Kastoy nay. Ay basta, nakaringdan ngam saan da pa'y nga taa bumangaw. Ay, mistik yun sa dayta na nasufeng. Na, apay kastati ko ng banay. Adda ka aruba nga imay gimatang iti itlog itay laang. Imbaga na asaan ka no nagpakaturog da Kikay kan Saryo idirabi Na, apay ka naw. Ay, as usual, naggera pa ta ni da kanumanan Ay Di dala maumuma. Timayab sa kano dagiti alikaman da iti kusina iti sardam. Sa itay parbangon, pungan kas kada ulas sa kano ti pagrikrikyaran da. Anya? Na. Kasano dayta? Lumaminsan, sana maawatan no anya ti sitwasyon da Kikay kan Saryo kasagasawa. Makapasuro na, makaparaya. Anya?
Uwan manang Rosa, no kaaruba yung atayda, mabalin nga damat makunayo maipapan iti imbagak. Da kayon a barangay officials ti mangpaliw kadakwada dom. Patsik ano anya ti mapaliw yo. Amuyon ton ti bagayon ton pagsangwan yo ida. Tuway, no naanos ti panagsaon ni Saryo akas ko na ni Nanang, kaslasan ang nakapapate. Grabe ti apa na iti nagpatnag. Asan pa yan nakaturugan na iti akaruba da. Tapno masumbatan dagita, agtignay kayon. Amon yo na niya ti sitwasyon na. Kas kanina na, agpalpali imot ni Tatang. Ay nasaya at no kastadom. Masikuran mo't ngaminan Nanang. Iso akas official ti women's organization, kahit na mati makatulong, tamaas yan kin ni Kikay. Makipagtanod ta, Domeng. Uwan, Chairman. Inton bingatan ti panagsango da Saryo ken Kikay dita barangay hall. At least, adda pamalpalat patan tayo, iti umno nga ibaga ken aramiden tayo kanakwada. Wayne, tani, saan tayo mata na oray ni Saryo ng may nagreklamo? Iso akas lang nila ang bakit na mati nang nanggig tayo ti sa una. Nay, awan pa'y manang iti barangay tanod. Anyat ko na ti hipi daya. Noong ni Chief Tanod, saan ka no ang makareport? Tagsakit ti buksit na. Kasta, ay kasano nga ro din? Natanod ugok ken tanod kampay ti maururay. Tayo sunat ti ag-duty ita. Nga mawan na pa'y mag. Nikat alas 9 ni ti Sardam, inagladaw dan ngay. Urayak ti text back na. Amangan no san damad nga gyotay. Nay, tangaron. Nay, andan text back ni ugok. Medyo maladawa kagawad. Ah, Siyaklaeng tag-duty ta nabartek ni Tanod Kampay. sos, Nay, may salagam tag-duty ita, Chairman. salbagdagita na barangay Tanod. Awagam, kat ibagam adito'y latan outpost nga gyotay. Datalaangin, tagronda. Dito'y talangin na rupayan da. Wala ta. Kuna nagiti ka aruba da. Ari na BA ti panagapa da. Ang mga agapa da manan. Wen, manggagta ti panagsinung batda no agapa da ita. Umampir ta ti tatiting. Masidag ta. Dito'yin. Nusanak ngagbidot. Kwarto da ti dumna dito'y. No agapa da. Nabata da mangag. Ni. Mangin dura dyan. Agsangsangit sa nikikay. Huwag agap apa da laki di manan. Agsagana ka. No kabilan di Saryo ni Kikay. Uburin ta di balayda. Ay. Agsardang da nga ta. No maubor ti balay da. Ah, makigtot da lakit di. Siguradong isarding dati agapa. Laglagi po. Nga awan nasken abingayin ta. Nuwag sinata. Makaammo ka. Nini. Talagang siyang agsina ti kayata. Juan, awan mabingay ko. Tatawid mo tayo balay. Ay, awan si ti apa. Iso apo manaw ta dituhin tuming. Ha? Isalpag ni ayat. Awan lat di pakataktaktakan kan pagpuypuyatan. Saan ta nga ganawa no bilang agapa da? Awan pakibiyang tayo kadakwadan. Ang mga numadamdamalaang agabudak niya. Agabo. Ay, pumaraw tan dito. Ang mga numadlaw na tapayan kasi. Tatang. Oranda. Tagainap na kaya.
mabali namin. Aging gaita, at dapay lang election favor ako nada. At dadagiti nangaba ka kandidato, ang nagbalingbingan. Porque san kanumat nga nyindorso ti kangatwan a kapartido da. Ngaunay daytad. Katrumrumwar ng oposisyonin. Daytan ati maday. Katirigat na, nagyaman iti may sa at tao nga isukanot dakkel tina itulong na iti panangabak na. Adi pa'y nagyaman kadagiti nang ibutos kinkwana. Unay lakit din ti maris politika aya. Di kaslatay pa sa hiraw, anak ilugan laang. Kat idi nakadanon iti papananda, dim sa aglatan adi man lang nagyaman. At kaya rigan na. Nalalam bakit? Ha? Iso nga adut mang babalawakin kwa na ita. Kat kunada, ha? Sandan nga ipidwang ibutos. Tadi na mo ti mang bigbig winumang talyaw iti utang na aning baganakam. Pudno gayam nga da kakasta ataaw. Atu, isa bagay, kunada ano anyaman tinaited mo at tulong iti pada matao, ay san ka nga gurura iti supapak na. Wan, ngam, kumamot. Si kamot anatulungan akat amumot nagyaman iti nang tulungkan ka. Kastamot iti apo. Ay, natural sa daytay ti tao. Ngayon ton nakangaton wenno nagbaligin. Di na amo atalyawan dagiti nakatulong kinkwa na tapno ngumato. Adun ti mangbabash kan kwa na iti social media. Adu pa hindi agpagpabawi ang ibotos kan kwa na. Wan nga ron. Ngamin, impalgak na ti dakkel kano anay tulong ti ex na. Adi naman la dinakamat ti partido akimuyugan na. Ay, awan angarod no kasta ti aramid kan ugali ti tao. Saan ama kapidwa ako nada? Napanakal tayo number 1. Umanay daydan. Aduket iti mang babas ken ko na takabarbaro pala ket nalastog kanon. Naitati ko na dagiti adda iti social media. Wen, nagado kano mo ti mas kwalipikado kano kadagiti nagkandidato. Nagado dagiti abogado. Ngam saan pa'y lang nga isot imbutos na. Sabagay. Ano ti mga ibaga? Aga po iti kinasikat ng artista. So, nga ba? Ano? Makaamoy ti biyag na. Ipakita na iti Senado no anya ti kabailan na. Dayta ti pakakitaan no pudno nga adama aramidan na wenno awan. Dapat nang ibagakin ko nga announcer ti radyo. Adi na kano amo ti lawlawatan na may papaniti mapaspasamak iti agrikultura. Talaga maangas na tao kunana. Aduh, muten ti masarita ni Rosa. May papan ka na iti mapaspasama kita. Nang runa, isaserek ti barong administrasyon. Kanag iti nangabak a senador, aging iti kababaan. Apay mo tanakas niya ngagpaiso ter aramidon ti idol ng bayan kuno badboy iti pelikulang Pilipino ako nada. Nalayaw na adagos ti ulo na akong kunada. Ay biyaga kas lataki aging ano ita madamdaman to na ita surat. Ay yun nat kukit dito pa tapagos wak dahil timang kulkul din kanya. Madam Sekretary,
Naramid mo tayo ko nakanotice para iti special council meeting dayaw. Uwan, Chairman. Awagam la kumaidan ng amangan no addan tumanen nangipaigam iti asawa na wino anak na iti isu asilfon ken kuana. Ken may mayat no surat agpermada, Chairman. Awan rason adida umay, ken dida na amwan tinasao a meeting. Gusto ka. Tano sa nakayat yung tao ti umay, adu arason na. Ken siyak tumanen ti mapabasot. Saan ngamin nga impakaamo ni sekretary kung nadan tumanen? Isu nga ron, nga garamid kalangan iti surat. Ken ipos mo iti group chat tayo, a barangay council. Kadagita pangipakaamuan tayo, imposible pa adida umay makimiting. Kalbasan ti meeting. Mga ramid kamot lang iti notice kadag iti kabarangayan, may papan iti general cleaning. Kastamot ng isursur dagti kagawad. Usa rin da pa iti megapon. Uwan, Chairman. Kat manipo dita, ipatungpal tayo tinaaprobaran a barangay ordinance. At asino man, adi makipasad kadag iti general cleaning kanda dupan pa nga activities ti barangay. Sana may kan iti barangay clearance. Aging gay ti sana mang third iti one day barangay service. Ay, una. Nalukay tayo nga minunay. Kastamat kadag iti barangay officials. May kandamot iti pagnakman. No kasapulan na multaan tayo, isot maramay. Siya kung tinang pirma itinotis ti special meeting yu a barangay council, tawan kamat. Meeting. Anya man ang ti pagmimitingan aya. Makauma. General cleaning kano ti barangay, tani, panagtutudo manen, katuso manen ti dengue fever. Nagadulakit din. Agdalos ka man wino saan, no talaga amadinggi ka. Mapasamak dahi ta. Ipakat mo man nga tanti kinasadsadot mo. Saan na kinasadot ng makauma? Nadalos mo ti aglawlaw kan kadagiti kanal. Ti ko na ngam ti kanal dito'y purok tayo, narugit. Mayanod to amin dagita inton panagtutudo. Dahanag yun na ya. Mayanod kat agsulat iti babawo no iti imbornal. Pakasek na maya. Kat adayo tayo matijay. Ken san ada tao ti agbasbasura kadagiti kanal. Anyan? Uray pa'y. Kang runan ti amin. Sa anak ka nagpabuto sa kagawad, para dalos iti kanal. Anya? Saan kit din? Sos. Hala, mapanak makimiting, ngam inton madanon ti general cleaning. Sikati mapan makibayanihan, tadan to papanan mi kada pari Berto. Salbag? Kasano amay bagam nga danto papanan yo? Kat saan mo pa'y mat nga mo no kaano ti bayanihan, wano general cleaning? Ulaw ka talaga. Laglagi po niyaw. Panawanan tinapnap. Katagraira man ang tidingge. Laglagi pa na napaggad dahil ta klase. Napagpaggat ka no ng COVID. Ta ipatay ti madalapos na no saan na masikod. So nga general cleaning tayo. By sector, wino po raw. Na kayo kagawad nga akin sektor ti mangidaulaw iti nasao a general cleaning. Nadalos mo ti aglawlaw iti purok ni Chairman. Sigurado ka? Ada iti purok mo ti main kanal kagawad patok. Dahil ti may sawin no kang runana madalusan tadot sulpeng akapurukam nga agibasura latan ni jay. Tijay lang kaya ti adda ti kanal. Uray dagiti dadto maapurok ah. Wen, nga masigsigod ang madalusan dagiti daduma a kanal. Sana kasi ti sakop mo. Ken nagadaw dagiti natatayang garot iti igid ti kanal esot paglimlim nga dagiti lamaw kagawad padtaw.
Nagadulakit din. Gelatan purok ko, ti makit-kita yaw. Saan ka nga reklamo kasta? Napudno ti bagbagamay. Hanyat kunam. Awan, Chairman. Kunak, no dalusan, di dalusan. No mabagam ko managiti kapurukam kagawad, saan kumakas dya karugid? Ultimo darum ti kanal nangisit. Akaya, tasawang day takit na rugit. Iso amay sa dayjaya kang runa na madalusan. Tamalaksid nga isunto ti paglayusan na numasulatan timburnal iti baba. Santay ko mga reklamo kakadwa. Tada ito, ikat para matlang kanatayaw. Oh, anyat na pasamak iti meeting yo, tamasilwan ta subil mo. Kan agdaydaya mudom ka si Mangpat. Masurunak nga rod. Pakasurunam kumamat. Ti kano purok ko, ti karugitan. Kat iso kano ti kang runaan a madalusan iti general cleaning inton Sabado. Kat datay lang apumurok ti agdalos. Baka di? Kanya-kanyang purok ti agdalos. Diyak lang makadaldalos. Ne, anyat kayat mo asawan. Tinibagakon kin ka. Sa anak ang nagpabutos para dalos ka dagiti kanal. Mawatam. Ay, awan mon padtok. Ulaw kan. Saan mo nga ammo ti sarsaritaam? Pasatday ta ti kinakagawad mo. Ti mangidaulo kadagiti ka baranggayam, kadagiti anyaman nga aktibidad ti barangay. Saan? Awan day ta itilintag ang mabutusan dagiti barangay opisyal. Para dalos. Para aramid itilintag wino. Ordinansa ken resolution para iti pagimbagan ti barangay ti Tarabaw May. Kasta? Wen, Kat, adda nga rudan na aramidam nga ordinansa. Addan na aramid mo a resolution para iti pagimbagan ti barangay mo. ay, kuha. Ti amukit day. Oray agaramid kala kuma iti resolution saan mo pa'y nga ammo ti agaramid. Sumardeng ka man, Ramona. Sana si kati agbalin akong trabida iti biyag ko. Kat itapay lang. Isagana mong tabagim. Ta si kati mapan makibayanihan no Sabado. Taadda papanak. Anya? Adda sa anak amapan ta saan met asyak ti kagawad. Ha? Ramona. Oray day tamat ti pagriryan kan pagsinaan ta. Sa anak amapan ta syak tumanen ti ungtan ni Chairman Gusteng. Talagang ano ti ulaw a kagawad. Nang runa ni kagawad padtok. Apay manan aya. Masuro na madilaw a karugitan ti purok na. Anya? Kat napudno mo ta nagrugit ti kanal iti purok 4. Iso mo'y. Nagtatayag kan nagpupusko lagi ti ruot iti ngarab ti kanal. Abusta uso manan ti dengge. Imbaga ni tata nga kanya-kanya purok na dalusan na. Rumbang laang. Nang runa karagi ti kanal. Stagnant ti darumi dyan. So pagiklugan ti lamok. Talaga Kanangot pa'y. Makadadali ti respiratory system. Makitan to no Sabado. Eso ti general cleaning. Kasanon no saan tumanan arumwar. Parikot nan. Kuna ni tatang, sana mapantulungan tapno maamuan no sino dagiti kagawad ng trabaho. No saan arumwar ni kagawad padtok ang mga daulo kadagiti kapurukan na. Ang mga no saan mo't arumwar dagiti kapurukan na. Nadaman mapan. Manula siguro. Ang lakit din di tao aya. Nagpabutos pa ilmutlaang no sadot mutlaang. Ay nga mala. Urayan ati Sabado no niya tiramidan na. Nurumwar nga bayanihan wano saan. Nagayam na dinggi dito'y barangayan. Sino, nanang?
Ti kano anak damireng. Ala, kasta ka day? Parikot, tamasapol na kano ti Dara. Ay, grabe nisa. Iso day tanti kong nagrugit sa kano ti kanal iti ayanda. Kasano adi narugait kat basuraan damot di kanal. Bale, tada general cleaning intun Sabado. Dagiti kanal ti kunan ni Dumeng akang runahan amadalusan. Sapay kumaa, tabakitin nulong amin na bumarangay ng Agdalaws. Ay, masapul ni kagawad padto kano tinareklamo. Doy tamot ti parikot kadagita kagawad. Isut parikot ni tatang mo dagiti oposisyon. Adi damot ammo no anyat kontraan da. Tidakas na. Awan ka no mati maisingasing daan na saysayaat no kasta nga ada kontraan da. Amok pa yun dagita. Ay, kontra nga uray pagimbagan mo't kumati barangay day tagakat. Makunala siguro nga damat maibagada Makadisturbo laang iti pan naka-improve ti barangay no kas sa tugali da. Imbis na anayas ti taray ti biag. Napakaamamutlangan amin a bumarangay. Uwan, Chairman. Napandapay nagpaktaar babaan iti megaphone da kagawad Dumeng kanda iti daduma kagawad. Good. Abusta at dagayam na biktima ti dengue fever dito'y nagbugsutan. Dandanin na tayo ti biktima. Dayta nga rod, pilosopo ngamin dagiti daduma kabarangayan. Narigat tagilunod win agsao iti madingem. Isuda ko ma, ti makarma. Wala ni Chairman. Oo. Di mo't kasta ti taaway. Maliksyon nga umuna, sa agnagem, windo makaamiris. Unmet kit di Nangruna ko ma, dagiti pilosopo nga opisyal. Isuda ko mati kang runaan na madidigra, tap nagbalbaliw da. No, adapay gundaway da agbalbaliw. Kasanon ipandan. Oh, di goodbye. Hey, kasta na lang data. Kumusta kayo dito, kabaranggayan? Nasayaat. Ano sa inyo kabaranggayan? Taparamot lang ka na tayo. Panawan, ti dengue fever ita. Katagingkat mabalain. Saan kuman, amanayo ng ti kaso ti dengue dito. Ay naimbaga, nakalasa ti muna biktima. Sige, tapas syarik man dagiti daduma purok. Di kay madanagan. Nagpagatang ak ti merinda kan treasurer. Ano sa inyo tanda? Salbag, payaman mano kayo? Awan mo ni kagawad pa to, Chairman. Sinalbagan. Paymanay na di nakaumay ti luko a kagawad din. Takay magkaya mo dito, Chairman. Awan. Nagkapam kagawad Dumeng. Ayan ni kagawad padok. Nakitak ni bakit na. Aggurigur ka na. Anya, agurigur ni padok. Damot iti kwartuda ka na nakaulos. Sinalbag ni ayat. Siyak, ayat ti masikapan da, ti kunada. Madi ti aramidem. Amom, nanya tinapasamak. Anya? Imba ti dati batog mo. Saan da dinalusan, tadalusam to kanuno agimbag ka. Anya? Oh, napanganga ka, napamulagat ka. Sinalbag. Nagalaskit di ti ugali da kita tao. Madmadi pa iti ugalim Nagkunangag pambar ka. Kunak mat asi katimapan. Anya asyak. Kat napanak nagbirok iti pagbiag tayo, ta saan ka matan nga aggunay. Ano samlatan ti basit nga honorarium mo. Kat kasano no masuspindi ka gapoy kinasadot mo. Saan da ka basta masuspende nga awan na batad arason? Di ko Ngam di mo pa ilaam-am mo ayan ni Chairman Gusting.
Di mon malagip ti pan nakasuspindim ide ket agraman honorarium mo na suspinde. Chairman, pangaasiyo ka diya. Mataysan ni Padtok. Okay, matay mo. What? Ay, isan ka hagdanag. Narigat amatay. Nilakay mo tada ka sa root. Gauray na dinggi kat saanan na makabangon, Chairman. Yay. Hey, masapol ama itaray nga rod. Iyo ospital. Na kayo lakuman at mangkita iti pakailuganan na. Ay, salbag. Apay ka din, Chairman. Inyap ng sangitan ni Romana. Ay, mabalo ka daw. Ay, ay, po, nadinggi ka nun eh, kagawad pa to, kat matay siya. Nalpas, ti pulay. Wala ti sa daut kas kada nalay ngagpambar. Anya nga ita. Ay, dream again. Dumi, mabali namin. Ay, wala talaga. Ure an-anwag. Awan sumurek iti ulok kasuratan. Sana pa'y hindi na makakonsentrate ng surat. Nay, kunak man mapan kay di barangay hall, Dom. Sana ka mapanay. Tanda mo ti barangay sekretary kan ti kagawad na duty ita. Isa ako na dituyak lang ngagsurat. Tagarami lang ti storyline ko para ti nobela ka drama. Pag-submitin lang ni Sir Philip. Nay, mayat man nagnobela ka ita. Awan ka no ti agnobela. Naglipay lang ngagsurat iti nobela ni Nestor a writer da. Isa nakipagpakasi kanya nga agnobela ako. Ay, nagsayaatan. Tadamanan subaybayan mi kadananang. Yung pampanunutak no niya kita ti story karamidag. Depende ano nyat kayat da. Urian niya kunana mo eh. Di, jay pagasmam no portem asuratan. No comedy, love story, wano heavy drama. Kas kada aksyon. Heavy drama ko ma. Tayo tearjerker, tapno na pintas. May papaniti family values. Ay, mayat Alang arod, agsurat ka taagodong kami kan nanang. Una, Anyat kahit magatang kasidaan. tayo ko maadobo aposit. Niso nga rod ati gatangag. Nalangarodan, panawan ka pa. Siya. Sa balin samot ipasimuda agday ta, Dom. Awan na ito. Masapang agsurat ak. Nalangarodan, mapanakon. Ay, napanan ni Rosa. Walin sa manan na ito ya. Umay manan tirito pa mga rakop kanya. O gusto ka malaki. Ay, parang mabukal konti pang panunutek na nobela. Kat no kalkalpas tayo man na nagbarangay general cleaning hindi na panabulan, Chairman. Agdalos tayo manain. Day tala agreklamo ti among kagawad bursya. Katan nga ngarudan. Sana ka nagpabutaw, stop no para dalos lang, kadagiti kanal kanarubayan, ti kinarwayan dita. Sakit karugitan ti purok mo. Di mapan ka agdalaws.
No masiknan ka launa ikagawa da siyang. Naglaing kayo. Da kamikit din ti umay agdalos itirugit yu ijay puro 4. Dala! Ay, isalbag kayo. Si kakagawad Borsyo. Naglaing ka ngagreklama. Apay, kahit mo ti may pada kan kagawad padtok anadinggay. Ne, sana. Kakaisuna na lasatak ti kubaid. Madingyakit dahin. Kat mas delikado pa jay. Nukas ta saan ka nga ruden ngagreklamo. Agtong paltay kumalatan no niya ti mapagsasaritaan nang runa ket matutunaw. Huwain, makaadu kayo manan ako na. Gaputasan ako nagsasaw. Sumanao kayo matinadwa. Naglaing nga reklamo. Awan nagdumaan da kan kagawad padtok. Kasano nga may? Pakibiyangam amin na dirumbang nga biyangam. Kung naglangarudan na sumarting kayo. Di kayo sumarting. Kahit yung tapapanawon kayo dito si Sean ti barangay. Makapasurun ngamin day ta kontrabida, chairman. No pakibiyangam tumot ngamin amin na ba na gadirumbang kumanabiyangam kagawa da siyang. Apay kit din ajak biyangat kat kagawad ak iti entero a barangay. Saan kit din nga iti laeng purok ko. Husto ni kagawa na siyang kagawad Borsyo. Sana kapunta na ituding a purokyo, ijilangan ti asikasuan, wano pakibiyangan pa yaw. Amok day taangam ka. Saan sa upa? Ay. Salbag. Da kayo amin na pito a kagawad. Da kayo ti mangi waragawag kadagiti kapurukan nyo iti general cleaning. Madam Secretary, mga ramid ka itinotis nga iso ti ipaskilda kadagiti waiting shade kas kadasango ti istor. Wendiyan man. Bueno, kastan ti pagsasaritaan tayo. Kat da kayo, amin nyo, rumuar iti day tangal daw, kat idaulwan nyo dagiti kapurukan nyo nga agdalos. Nalawag? Oo, chairman, naawan pa rin ko. Talaga ang masabol ti cleanliness drive. Tapno makuna ama kay ayo apag naadan ti barangay tayo. Tano na rukit, ipakita nati kinasadot kan kinadugyot tayo nga agindag. Napudot man ang taulom si kaguste nga laklakayan. Na. Anya man na tilagbanagan ti meeting yaw. Nayunam ti pudot ti ulok. Amom lang aro din ipagampay lang alaklakayan. Kanya kumapay. Kasi ti sikod. Sirmon tilnakam dagiti kagawad a kontrabida. Dandanik man lang tapisanan ni kagawad Borsyo. Ay, gusteng, di ka glabla basta makabasbasol ka. Matitikas ta. Makapahay blood ang arod. Uray pay. Awan maghanap mo nagpungtot ka. Ento na high blood ka, di si ka tinaabak. Ay, agragragsak danto na, tawan kanto na Kapitan Batingteng. Salbag kat dagitan. No anya ti planom, ipatong palyulat ta. Aramidan dagiti mayat, amang aramid, kastalang dita. Dati dapat makita dagiti bumarangay, ti aramid da. Dayta nga rod. Dagiti awan mararamidan da. Isudan tupay lang tinalaing. Isudan tupay lang ti number 1. Ay, saan mo abasol daytan? Kalpasan na, nagado ang masarita da. Nyamod dagiti akagawad, awan aramidan da. Sada ko na. Tay ko na da nga rudan. Awan parikot ka dagiti kandidato. Adda ka dagiti tao wenno botante. Amo da lang arudan nga awan mararamidan day tao wenno kandidato ibotos da pay lang amen. Kaano nga taaya ang makasuro dagita. Babalawon da dagiti kurap ken sadot ng opisyal. Inton pa nagbubutos. Isoda madlang ti botos Ano ba yan? Kasta nga rod ti tao. Ngam iti dati umaya barangay eleksyon. Masapol ang masukatanan dagiti kagawad. Ngawan aramiden da. No di agaw awat lang iti honorarium da. Anyat na pasamak nga men, tanalaos man ang tipungtot ni tata nga simmang pati di balay da.
Ni kagawad bursyo Kaskan kagawad padtok. Reklamator no may papaniti general cleaning. Kan anya pa ditang activities ti barangay. Di da pa'y laagikat no masadot da. Si kaman ti adda dito kagawad doming. Awan sa ni chairman. Kitam lang aron nga awanan kagawad. Nasayat mo ta. Siyak man ti ag-duty ta. Anya? Sige nga ro da, tagawid agbe. Ne, sana. Dito kalata, tapno adda kadwa kagawad doming. Apay? Saan mo akayat tagyan dito barangay hall ngagmay sa? Kata sino nga iti kasarsarita, ay pumanawak mo tla nga dagaw, sino kasta? Ano kasta? Ammomon, tirik na tiawan kasarsarita. Unaawan kadkadwa na dito barangay hall, kagawad. Ay, owan, kagawad. Apay nga road, ano daw ti duty, o kat di kay man la umay dito eh. Datao latan ti matatao dito eh. O niya, natamaan ka, kagawad bursyo. Ikwa? Amo ka, kundi marangmang kayo dito nga uray saan nyo adyuti, tapno ibaga na iti kabarangayan, ang nagagat kayo. Saan mat ngam? Ay, kagawad bursyo, agaam mo tayon. Saan ka ngagpalusot? Agtitinulong tayo kumakabarangayan mi. Tapno agtalinaed anadalos ti barangay tayo. Aluti nakibayanihan, kagawad asya. Wen kagawad duming. Adda na ibaga itay nga awan kano tinagdalos ije purok da kagawad bursyo. Apay nga? Di pa'y agtitinulad da. Agtintinulad na kagawad bursyo ken kagawad panto. Isuda mo lang ata anti kasadutan na kagawad. Napaya kas Jeda. Saan ko nga ron nga mo? Dapat pinaipaskil tayo ang notice siya. Kan nagpakdar kami pa Baba ti megapon. Dahil tati saan ko nga mo Numamuan ni tatang na ito, sigurado nga agungat manan. Ay sigurado. Ni pa'y chairman gusting ti kunam kagawad. Kontrabida talaga na niya kagawad. Isuna kan kagawad padtok. Amok pa yun, pauray kastada ka, makaruar na matlata no eleksyon. Pagyaman ako na titunggal may sa kada kayo kabarangayan. Iti ayat yo ang makitimtimpuyog kadag iti programa kan aktibidad ti barangay tayo. Kas kuma iti panagbayanihan tayo, no pa'y adda dagiti sulpang a kabarangayan. Kan ultimo da kami a barangay officials. Ita, adda manen sa bali a programa ti barangay. Ket daytoy manipod mat iti national government. Tapno maaddan tayo iti makungkuna a sustainable foods iti lamisaan tunggal Pilipino. Ken saan tayo ngagparikot iti taraon, ngagpaay iti pamilya. Kang runan nakit natalged a taraon ti idasar tayo para iti pamilya tayo. Ita adda inangay dagiti spouses dagiti municipal officials nga isubli tayo ti Green Revolution. Nagramit tayo ti backyard gardening tunggal balay. Napintas na ito programa, Chairman. Papigsan ti benag agrikultura. Dahito ti maysa kadagiti programa ti kabarbarong administrasyon. Tay saan tayo ngagparikot iti taraon. Ket maysa ti Green Revolution awagas. Uwan, chairman. At ako mapay contest, may papan iti backyard gardening. Ay wen, kasla-kasta ti mapasamak. Ngamsan pa'y final. Takitaan pa ti working committee no pangalaan da iti premyaw. Oray awan premyo, Chairman.
Tati maapit tayo, ti pan nakapremyo tayo. Husto, ni Kagawad Portugal, kakapsat. Tano na libre tinateng mo. Ay, dakalabanag na itan. Angam na saysaya at nadala ta premyo tapno 2-in-1, Chairman. Malala, makitan to. Basta rogyan tayo. Uray kat nalawa matisular tayo. Uray na ilat, basta mo tayo, Chairman. Mapalin mo, kadagiti paso, wenno nagawangan alata ti gatas, wenno soft drinks. May pumuspusan, no kaya? Malangaraw. Rogyan tayo, timang bala-bala, iti gardinan tayo. Kasano, nanang? Aggar din tayo, mate. Ay, katwan Di uray manula nga po ti mulam tunggal klase tinateng. Di uray man pangusar laang ako na ada. Apay nasken aya nga adaw. Ay, wun, ah? Adamano kapuon atarong. Kamatis, utong, adabasit akamote, parya, kano niya pa'y dita klase tinatang. Husto ka. Kasdatay ko na da pinakbet garden. Oh, kasjay. Uray pang usar tayo laang kunakmanain. No malibre tayo itinatang, dahitay tulaangan maisagpaw apang paimas, ti pagparikutan tayo gatangan, kas kumaiti karnet baboy, karnet manok. Angam nagtarakan tayo ti manok, o di libre manay. Oh. Ay, pudno day tananang. Dakalabanag no malibre ka ni tidengdeng mo. Agpaiso dayta. Yak man na mo kadagiti dadto maakaruba. Nagsasadot da. Ay, sadot launay dagita tao. Ti kunayo kitde, tila ang manglaklakat yung muda. Ti mapan gumatangan iti tiyandaan. Kumaan o dalatay gatang da. Kati ko namkit day tay to mapan dumawat ti paglaingan da. Mayat kumaday ta no dalata nga rod maigatang kasanon no awan. Ay, day talaang No panunutin anayimbag. Awan kumamot kati agbisen no nagagat amin ataaw. Ay, awan mon, Borsyo. Si kalaangan ti awan garden na. Katanya ko ma. Sadot kakit di namin takla. Kastamlatan. Awan dumam kan kagawad padtok analaos ti reklamo ni bakit na taan anusan nalatan tinagbasit nga honorarium yo. Ay, uray. Ken maysa. No nagmula tayo amin. Asino ti mang sida kadagiti maapit na nga. Oh, di mo pa kayat. Nagado ti pagdawatan. Di lamang laklaka ti paglaingam akunak. Nasalukag ko ng kitdiya. Nasalukag nga? Ay, adula amin. Awan turungan ti biyag mo no kastamlaang. Matay ka si mumulagat. Ayun gayam. Nakasaritak ni Nana Sufeng. Kat umapalak, iti naibaga na kanyak. Katanya manon ti apala. Ay, sikakit day. Day tala apal ti amaw. Siyempre malaksid nga da pagapitan na iti dengdengen da. Ada pa'y premyo kano dagiti mangabak iti pasalip. Manumot lang. Day ta premyaw. Lalaengam ti 10,000 pesos plus gardening tools. Abono kas kada bukbukal may mula. Anya? 10,000 ko na. 10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, ken 5,000 ti third prize, Una yun. ken 10 at ag 2,000 na consolation prize. Ay, susapaw. Nay, saan na ngayong bagbaga akas na kadakal ti premyaw? Ay, nagsahur na gitan. Tapisan na kunam, Teso. Uray agasawa pa ay Kagawad Borsyo. Kwa, Chairman. Saan anay baga ti premyo? Tadito'y amakita no asino nagiti amunat agtungpal iti programa ti barangay apagimbagan ng iti lumugar. Ay, no amukla ko ma. Namukla ko ma. Ay, Day ta kinasadot mo nga minti agad ako na. Wino saan,
ti kinareklamom ngamin ti agado. Isalo adda may lungalaw nga pagsayatan. Makitimpuyog kayo kumaamin. Amok to numaminsan, Chairman. Magtinumamin siya, German. Langgo. Ala ti salod. Nga ti pagbanagam. Kunak no pud no itaya. Taga-inap mo't lagaya. Domi, mabali namin. Ay, madi. Sinapak ti imay dito opisina. Tasak ti office rob dati. Ang agtuglepak mo tayo. Sakit ko kada talagang tikas tao ya. Ay, kasta mo itmangkin nyo. Anyat may paay may. Ako dala ko mayuman ko problema. Anyat tayo. Kababain lang ko Tama inaig iti pamilya. Amangan numalaw anak di katugangak. Ni katugangam ti problemam? Uwan nga rod. Imbag taawan ni Chairman. Akadwam dito'y kagawad duming. Si kamalangan ti pagdamagak. Oo. Sige. Anya na damagam mangkin nyo. Amok ngamin asigod asaan nakaakay kayat ni Chairman akas manugang. Damagak man kin ka daytoy. Di mo mo't ibagbaga akin ni Chairman. Anya ngamin na ita? Kanayon ka di, apasagidan na ka, talaga ka di nga iparik na nalatta, asaan nakaakay kayat. Medyo. Anyamat nga itirik nam no kasjay. Sungbatam ka di iti baribar no pasadgidan na kalatta. Saan ay ayatak mo't ni Rosa nga anak da. Nagdumata nga rod. Ay ayatak mo't ni bakit ko. Ngam nukas jay apang ganak di agkabawon akatugangak. Makadisdisnugak. Anya? Uwan kagawad. Uray agkabawon. Tutupak Disnugak day jay no kanayon naklata pagkabkabawan. Ang kabaw mo tako namon. Apay nga tutupam. Di pa'y kaslag kabaw kamutan. Kanayon nakapagpupudutan. Tinakpay kaya't akasang wamangan. Ay, madimot na ito na. Ang kabaw nga roda. Uray. Sa bagay, saan tagagpaday tirik na kin panunot, may papaniti katugangan. Jay katugangak ti problemak. Ayuman ko kada kayo nga opisyal. Kaya't ko amangag no anya ti makunayo. No comment tak ditan. Iso nga urayam ni Chairman, tayo ti pangyuman namin ti dayta problema. Ayan na aya. Ang dapat ay balay da Madamdama pa siguro nga umay, tamo na nga da akon nito Nukasta, mapanak ijibalaydan. Nasaysayat pa, tapno makasaumon. Sige, mapanak nga rudo na ijibalayda Chairman, gusting. Sige. Da kesembut manugang na dyan. Rumbang agiyaman ni katugangag Agusteng. Chairman Gusteng. Da sana kakas ka ni Mangkin yaw. Ay na. Di man na nadungsak mo't may panagdudungsak. Mga karintar manay.
dong. Kasano da ito yun? Kapilitan na makipagaywan ta kada lula imit kan lula panyang. Kasta nga ron ti makitkitak. Pimanaw ka nun di para aywan. Apay nga tapi manaw, katakal mo ti pensyon jay dua ababa ka pagtataudan mo't lang ti sweldo na. Un nga ron. Do sweldo ti pagsasaritaan, awan mo't problema. Ang mga no saan mo't asweldo ti gapo na apim manaw. Sa bagay, saan tanga mo no anyang agpaiso ti magagapo? Imbagkit di tanapatakderan da iti pagnaidan asaan da nakikabalay mismo kadatatang kananang. Una, ta-request da kano da jay, di ay pada da na balo. Agpaiso ya. Wan, dakalmot ba si ti pensyon da nga agpadpada? Huwag nga ron. Iso nga wan makuna makalamang kadakwada, tapatas da. Sa may sa, agpada da mutan nga umubing. Kat daytan ti problema itadom, agkapaw nan. Dahita ti makagapo, no apaya kasapulan nga adda mga iwan kadakwada. Sana ya. Dahita mabantayan da, tapos no adda aganawa, no agapa da. Kansaan ka no akabaulanan ni nanang anawaan ida, no agtinangal da. Agtinangal? No agpangat da ko na nga. Saan da ka no makapagtinangat? Tano agkinamot da kuman, takyag, kintakyag mo't ka nun ti magamatan da. Saan dan makapaginabot? Iso nga awan makakamot kadakwadan. Agtintinangal dan ton. Ay, di awan nga rod apan o kasdan. Awan nga rod ti problema di taro sa. Mamuan to no datan ti mangkita kadakwada, dom. Naimbagkit day tada matala ka mangkit kita ye punirarya. Saan anas ken nga ginaldaw kayo ken nanang mo ama panidjay. Wen, iso nga damat kun daway ko amang kita kada lula imit kan lula panyang. Ye asawam ti pampanunutan me ken nanang mo. Ang mga nuadamat masasauna. Awan, tatang. Amuyo mo't ano anya ti ibagayo kat natulnog mo't. Saan ama nagreklamo ni Domeng? Nasayaat. Sabagay, diyamot la panagsursurat na ti trabaho na nawanas kan nga rabinin na iya barangay hall. Kan makapagsurat maglata, naura ijay ton ayan dalula ti pagistambayan na. Ang ala, anusan nyo pa'y lang arod. Ura itapasaray mapan kamin tumutlakan na nangyaw iya ayanda. Kasta ti kuna ni nanang, tatang. Di kay madanagan. Tabali ag titinulong tayo umutlaang nga upat. Abalayan panyang, nagisaan kan. Ay, wen, doa kaldero dyan sa angkon, sagay sata. Ay, mayat Usto, tadwa mo ti dalikanta. Saan tanton nga agbingay? Wen kwakton. Saur ka? No ado ti kinaod mo nga inkarga mi di kalderaw. Ay, saan? Sagdudwa sukat dyan pisukaw. Ay, mayat. Bayam. Tasak mo ti agisaang nubigat. Ay, wen agbingay tayo ti trabaho, tagpada tamat mangmangan. Ay, uwan. Nangalaam di ta pulseras mo, balayan? Day tao. Nasukay na kijay tukot ti baul ko. Saan mo abagay? Kastaya? Wan, abalayan. Madi akitaan, tanangis-ngisit kangam siya. Mas bagay kumanday ta abalayan. Kitaam, tayabay ko to'y takyag ka, di takyag mo. Day ta, kitaam mo na. Day, wansa?
Itad mo kanya kaon. Madi akitaan day taasuot mo. Takasla ka sumayay tabakalt. Anda, Lola Panyang. Lola Imit. Nay, asino ka asimraklatan dito'y balay me kini abalayan? Siyak ti asawa ni Rosa nga apo ko yaw. Apo ko dagmatan na. Apo, nagkwapo na baraw. Asino ka? Ako na baraw. Saan ako na baro, Lola? Ta asawak ni Rosa nga apo ko yaw. Ay, kung nakinubaro ka itahin. Apay nga da ka. Umay ka ka di makipangan. Kumustahan kayo lang? Nay, Nay, apay nga aputam day tagong mau. Nabangil ruang. Amang ganun nabangsit ka balayan. Mabutang ka kami ni Agdigos kahit. Ay, salbag ka balayan. Di ka agipuligad At no si Kati mabutang nga agdigaw. ah, Di ka aglagay di istorya balayan di kaya Grikyar, Lola. Saan ka, Dad? Pang-uron nakdita sa rukod mo. No day tay aggidan tang agdigaw. Tadi mo kaya't timabuyatan. Ay! Ah. Pang-abakan! Mapang-uron makitam. Nene. Tupay agsa sa uno na duman. Neta, kasla imbaga mata naman na nauak. Abalayan pa niyan. Matatao ka talaga. Ay, mapang-orkan makitam. Delikado na ta sa rukot nyo, Lola Imit. Sino tinalain? Agsumbat tayo sa rukod kan. Saan ka nalain ka balayan? Agtugtugawak la dito ibay. Kumlaban ni Lola Panyang iti suli. Ay, Lola Imit, makatiro kayo. Isardang yung timaywas-wasawas di tabas to niyaw. Hey! Sino kaya? Pumanaw ka dito balay ka. Ha? Saan dak amon? Sino ka nasa iraw? May baraw. Iwan pa na natin sa rukot niyaw. Isardang nyo na tan. Tama no makatiro kayo. Allah, delikado nga rin no kasta dong. Talaga? No ngay awan makakita karakwaran, di pa ikat kakaasin ni Lola Panyang iti pamayan ni Lola Imit. Talaga po mang or ni Luna Ime. Kasya iti panagkita krusa. Nakarkaron sa tikabaw nangam ni Lola Panyang. Ken adayo ang nalalayang asumao ni Lula Imit. Ay, kasanungatan. Kapilitan na pasaray umyan ta ijayon. Un nga sigurado nga do pa yung tinaskan nga ipak ni Ijay. Wala. Agkay wara amin adi mangan akastay ko na dagi jay tagasan Nicolas. Si Kamit. Anyaman tinakairamramanan dagi jay tagasan Nicolas ditan. Awan makide. Anda lang amin nalagip ko. Gapu iti agkay wara iji balay dagi jay nga agabalaya. Sige, mapantay jay taagurnos ta. Ngamne. Oh. Hapaya kita anak. Pasensya kan adom. Mairamraman kan ama pirpirwisyo. Gapu ka dagi jay agabalayan alolak. Di mo pa kariribukan na ita. Ay ayatin ka mo. Kurni. Kurni nga nasamit adenggen dungo. Ano yan? Adda kayo matgam dito ayan dagiti agabalayan alolak, nana. Wan, Rosa. Sinirip ko man la idano niya't alamidin da. Oh. Apay agkat katawa kayo. Awan. Ala, dumanon kan dita ayan da. Tapno makitap tiyan aramidin da kita lola mga agkaabaw. Urayak ni Dumeng. Adala dinagas na dita kan ruba. De, kadwam gayam ni Dumeng. Ipagmad.
Ah? Imbag man nga, anya, nanang? Imbag man ko nak, takaduan na ka nga umay dito ayan, ti agabalayan nga agkabawan alulam. Imbagak day takan kwanan nanang. Kinunana, ngay ayatan nagkano ngamin. Ano yan, dayta? Ala, nakaamu kayon kadalulayo, Rosa. Tani, agawid ako. Rabiin, Rosa. Naiwakas ta trabaho dito ayan dalola. Imbag ta kumplito mo't ni maaramat nga alikaman dito. Mabiit la ti aglaba, da automatic ang washing machine. Sinigurado da tatangkan nanang asaan da marigatan. Nanamay da ngam ita, ta umububing dan. Siyempre, kasapulan dati mangkita kadakwada. Nagasat lagi tinaganak ang maiwanan, naging kat panagkabaw da niya. Talaga? Ado kami nagtay mabaybayan ng runan no agkabaw dan. Rosa, ang nagtiyagabalayan. Nay, anyat ko indan. Agsangsango damot latan nga kinkinita. Manipod si mangput ta dito'y itay bigat. Kastan tinapaliiw ka. Saan da nga agsarsarita? Unsa? Kita makaiwa ti ikikita ni Lola Imit ka ni Lola Panyang. Amangan mo. Ay, Lola! Arayaton tayo dan, Rosa. Ay, Lola! Lola! Ay, Lola! Di ka agpangag! Ay na, tsak pa'y la makarelax. Imbag tanayadayok ni Lola Imit. Nuwan nga rod, adayo anapigpig sangam ni Lola Panyang. Anya tararamidan ni Lola Panyang? Anday di kwarto. Agngat-ngatingat itibwa, ha? Inyalilaw ko at chocolate. Namati mo. Apo. Uy, kit ni ngay Lola Imit. Anyat aramidin na dita kusina. Nagsapsapol iti puspuro itay. Agaron sa kanaw. Puspuro, awan mo't dali ka na pagarunanda. Dili ka daw. Ang mga nuuramon ng tuy balay da. Ay, sige, tayo nakitaan dom. Delikado nga agpaiso ta dinan amutir aramidin na. Ala, ada nasarakan na, puspuro. Lola Imit? Sino ka bagat? Ay, saan ka bagat, Lola? Da kayo ti bagat. Nagpintas kayo, bagat. Ay, ito yung kanyak day tapos puro, Lola. Ay, di mo man ialis talipuspos ka. Ayan tay ang uyog tagarunak. Nagluto iti kapeg. Awan ti anguyuban. Tawan mo ti dalikan nga arunan yun. Gasrin, ti paglutuan dito ayan nyo kan Lola Panyang. Ayan ni kaya? Ala, ay sana kayang nabalayan yun. Lola Panyang, tinagan na. Ayan ni kaya kunak. Dugsulag man ti dudugsulan na. Ay, ayan tayo sarupod ko na ya. Ala, Dom! Andan kiti Rosa, lembang ko di sarapod na. Ay, agihamanak. Kunak luagan na, wag kami manan iti pumangor. Ay, parpango rin. Mayat pa ila tituturugan ni Rosa. Dagiti nga taga-balayan, alula ni Rosa. Ay, indak man siripon ila dita kwartura. Nakabingiti rin ka. Masirip ko ada ako sila.
Kung kunail da ngagpadpada. Makabayas ka na abalayan. Medyo kurang pa ay. Ah. Kandalag pa'y tapusin mo. Ay, Lola Emit, Lola Panyang. Agan ano kayon? Sino ka, demonyaw? Ah, Sa hero na ito. Papanawa mabalayan. Holy Ghost. Ay, si. Diyos naman nga, si. Kakamkamul kayo. Kakamkamul kayo. Nagkakabawan yan, si. Ha? Anya na dyan na tagtagainap ka. Agabalayan, nagkabaw.